Is that is a soldier's lot, that all the bullets are whizzing like angry bees by your ears, and the fire is burning your eyes. Mīļie, lūdzu, saumaziņu, rakst mana kara karodziņu, tairi, 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 diri, rakst mana kara karodziņu, visapkārtī mīļus vārdus, iduliec no savs sirsniņu, tairi, 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 diri, iduliec no savs sirsniņu, raksti dzīvu aizsarganu, tu jau manis neredzēsi, tairi, 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 diri. Manis neredzēs, kaut man būtu brīvestība no tiem prūšu virsniekiem, tairi, 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 diri, no tiem prūšu virsniekiem, savu māsiņu līdzi vestu, lai redzētu zaudāt dzīvi, tairi, 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 diri, lai redzētu zaudāt dzīvi, skrotis, lodis, lūdz kā bitis, uguns acis vilināja, tairi, 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 diri, uguns acis vilināja, tairi, 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 diri, uguns acis vilināja. Indeed, the fire is burning their eyes. Can we please ask those responsible to quit the smoke? It somehow disturbs voices. If you could, please. But then the next song is more or less about that mother and father also plays a great role in bringing up of the soldiers. So the importance of family and friends when you are choosing your profession. As man sirdā šūpļālīgs bija ar tērauda zobentiņ, tēls izauga karavīri zobentiņa nesējiņ. Es izaugu dzelzu vīris, man tērauda māmuliņ, es varēju velni spiesti pār mazāmi durtiņām. Mate savu dēlu karavīru sataisīšu, apvilkuse brūnus svārkus, još tērauda zobentiņ. Apaunietī man kājiņas, es ar pavu kumeļam, ar tērauda pakaviem. Es ar pavu kumeļam, ar tērauda pakaviem, lai tas manim gūni šķīva svešu zemi staigājot. We're glad that you like it. So the next song is it's meditative, but the most powerful lines of this song is that the young boys, when they are going to war, fortify their hearts. They are closing them into stone. Well, nowadays you cannot do it, but in ancient times it was possible. But when the sun rose and the new day came, then the stone just shattered and with a loud noise, because that stone cannot hold everything that a soldier's heart have to hold in a battlefield.